Dobro večer, Božji blagoslov. Ovo je već drugi deo knjige Otkrivenja seminar koji smo počeli jučer. I jučer smo proučavali uvod u prvo poglavlje uvod u knjigu Otkrivenja i proučavali smo 7 crkava. I sada ne možemo da idemo baš u sve crkve opet iz početka. Većina vas je bila tu. Samo da pročitamo možda citat od duha proroštva, šta predstavljaju te crkve. Kaže, imena 7 crkava su za Ivanovo vrijeme, naravno, ali također imena 7 crkava simboliziraju crkvu u različitim razdobljima. Znači, ne u Ivanov razdoblju, nego u različitim razdobljima kršćanske ere. Broj 7 označava cjelovitost i puninu, i simbolizira činjenicu da se poruke protežu do kraja vremena. Znači od Ivana do kraja vremena. Dok korišteni simboli, vidite kako Ellen White isto razumije da kao što prvi stih kaže i on označi preko anđela simbolima, znakovima, korišteni simboli otkrivaju stanje crkve u različitim razdobljima svjetske povijesti. I zato smo mi proučavali sve te simbole. Znači svaka crkva ima simbolično, u isto vrijeme odnosi se na crkve u vrijeme Ivana, koji je to genij od Božji. Da nam daje takvo otkrivenje da ima poruku duhovnu za te crkve za vrijeme Jovana Apostola. A u isto vrijeme svaka crkva je jedno različito razdoblje kroz historiju hrišćanstva. Jako bitno da nama da pravu sliku o kršćanskoj crkvi. Da nam da pravu sliku šta je hrišćanska crkva kroz povijest, kroz historiju doživjela. Prvo je doživjela Efez, to smo proučavali, prva crkva Efez. Znači, šta predstavlja Efeška crkva? Da li se sjećate? Efeska crkva je apostolski post-apostolski period, tu dok je Jovan apostol bio živ, znači prvi period, kaže oni su bili živi, oni su propovedali, oni su čak odbacili lažne učitelje, ali su izgubili neku ljubav. Prvu ljubav su izgubili za Boga, izgubili su ljubav za braću koje su u grijehu i to smo jučer govorili o tome da je to može da se desi konzervativnim crkvama. One se bore za doktrinu, čistoću doktrine, a zaborave da se mole za braću i sestre koji su u prijestupu, grijehu, herezi. I onda nemaju ljubav, izgube ljubav. Imaju istinu, ali nemaju duh ljubavi. To smo proučavali. Onda je crkva išla kroz drugi period, znači Smirna, što znači miris, parfem ili to se stavilo na žrtve. Ta crkva je kao da je žrtva prinesena, oni su umirali, oni su bili progonjeni od strane rimske crkve i to smo vidjeli, to je period do Konstantina. Od 100. negdje do 300. godine tu počinje tolerancija hrišćanstva i kad počne tolerancija hrišćanstva onda se drugi period koji se zove Pergam. A Pergam je bio na visokom brdu i tamo je bio glavna administracija rimske vlasti u ono vrijeme. I kaže, ti si sad sediš, nisi više progonjena crkva, nego sada sjediš na samom vrhu rimskog carstva. Jer je šta? A sam car rimski je postao nominalni hrišćanin i počelo je svi da se postaju kršćani jer je to bilo popularno. I Konstantin je davao povlastice kršćanima i mnogi su da bi dobili te povlastice, porezne povlastice, onda bi postajali navodno kršćani. Tu je počela jedna kompromis, crkva kompromisa i počelo je da gubi doktrinalnu čistoću. To smo vidjeli, to smo proučavali jučer. Onda smo došli do Tijatire, Tijatira 4. crkva, kaže ovo je već ima Jezabelu, tako je, kaže ova crkva, kaže dobro i vi se trudite i mnogo dobrih dijela pokušavate da radite, ali imate stvarno veliki otpad u crkvi, to je ona Jezabela. Kao što je prorok Ilija bio progonjen od strane Jezabela i Ahaba, tako je crkva i država se ujedinila u srednjem veku, Jezabela i Ahab, lažna crkva i država Ahab i proganjali su Božji narod koliko? Isto koliko Iliju, 3,5 godine i ovdje
1260 dana, 1260 godina, to smo jučer proučavali Tiatira. I kaže, bacit ću je u bolesnu postelju ako se ne pokaje ova crkva, to jest Jezabela. A jako je poznato to vrijeme, srednji vek, kad je bilo jako puno bolesti, bilo je puno kuge, bolesti, ljudi su umirali od svake pošasti, nisu se prali, nije bilo, to je bio tamni srednji vijek, nije bilo razumijevanja o higijeni. I znači, kaže, bacit ću je baš u bolesnu postelju. A to baš karakterizira taj period srednjeg vijeka, bolest. Kaže, do 25% Europe je umrlo od kuge u više navrata. Koliko je to? I kaže, ako smo mi, ali vidiš, katolici su vjerovali da su oni Božje kraljevstvo ovdje na zemlji. I sad, a vjerovali su da je pošast Božja kazna. I dolazi Božja kazna, sad oni ne razmišljaju zbog čega, šta se tu dešava. I Bog im tako komunicira. To smo proučavali, znači Tiatiro. I sad smo došli u Sardis. Sardis, isto smo počeli i idemo sada u Sardis, malo da završimo sa Sardis crkvom. Peta crkva. Nakon Tiatire, srednjovjekovnog otpadništva, dolazi Sardis. I to je sad sljedeći period. Sljedeći period, naravno, mi znamo u historiji hrišćanstva da je sljedeći period jedan period reformacije, protestantske reformacije. I kaže ovako Božja riječ, ali u ovom trenutku Božja riječ kaže ovako, Božja riječ, da treba da se vratiš, kaže ovako, Božja riječ, sjeti se, Sardskoj crkvi, Bog kaže u 4. stihu, sjeti se kako si primio i čuo, čvrsto drži i pokaj se. Znači, Sardska crkva je reformacijska crkva. Bog kaže, sjeti se kako si primio reformaciju od Lutera, od Kalvina, od Zwinglija, od početnih reformatora. Znači, sjeti se kako si primio, ali oni su se već počeli, brzo nakon što je Luter umro, protestantski reformatori su otišli u drugi ekstrem. Dok su katolici stalno naglašavali spasenje čime? Djelima, brzo su protestanti otišli u drugi ekstrem. Šta? Nisu potrebna nikakva spasenje koje nema u sebi dobra djela. Naravno, ne spašavamo se djelima, našim dobrim djelima, ali spašeni smo milošću. I kogod je spašen milošću, šta? Odmah proizlaze dobra djela iz njega. Odmah proizlaze. To kao da kažeš spašavamo se jabukom. Ne, jabuka se ne spašava jabukom, nego zato što je ona u zemlji, ali ona proizvodi jabuku. Ne možeš imati drvo jabuke bez ploda, jel tako? Ako drvo jabuka nema plod, šta to znači? Nije dobro ukorijenjena u zemlju, jel tako? E sad, ti kažeš, ti si legalist, ti se samo fokusiraš na te jabuke, na plod, ti si legalist. Ne spašavaju mene jabuke, ali nema, isto ko hrišćanin, kaže, ne spašavaš se djelima svojim, ali kad si spasen, moraju da budu dobra djela i 10 zapovesti i Božji duh daje. Kaže, ako me ljubite, vršit ćete moje zapovesti. Znači, djela prate spasenje, one su posljedica spasenja. I kaže ovako, ta peta crkva, Sardis, kaže, znam tvoja djela, vidiš, imaš ime da si živ, imaš ime da si ti reformator, ali si mrtav. Isus kritizira i reformacijski pokret. Kaže, bdi i učvršćuj ono što je preostalo. Vidiš, ovo bdi, to je jako bitno. Jedna velika teološka mana kod protestanata je da oni vjeruju, kaže, ja sam spasen kad sam imao 5 godina. I sad oni, ja spašen jedanput, šta? Jedanput spašen, zauvijek spašen. Šta ja moram da bdijem nad svojim spasenjem? Ne, pa ja sam spasen. Pa dobro, ja griješim, ali Bog je meni oprostio. Znači, oni griješe svjesno i oni misle da oni dalje su spašeni. Ne bdiju da hodaju sa Isusom. A on kaže, bdi i učvršćuj ono što je preostalo, što je skoro umrijeti. Jer nisam našao tvoja djela kako?
a šta Bog želi da naša djela budu savršena. Sad bi rekli da je Isus legalist. Pa da, kaže, nisam našao tvoja djela savršeni pred Bogom. A što to znači? Da Isus želi da budu savršena? Pa da, kaže, Isus nije zadovoljan. Nisam našao tvoja djela. Zašto nije našao djela? Zato što ova crkva je otišla u drugi ekstrem. Dok su ovi pokušavali da budu savršeni katolici svojim djelima, ovi su otišli totalno, samo vjeruj, ne moraš da se fokusiraš na dobra djela. I onda naravno nećeš nikada niti da dosegneš pobedu potpunu ni savršenstvo. Znači iz jednog ekstrema u drugi. Iz legalizma u liberalizam. To su dva ekstrema koje mi moramo da se pazimo u crkvi. Legalizam, kao ja moram da čuvam zapovijesti da me Bog spasi. Da zaradim spasenje. To je legalizam. A liberalizam, pa ja ne moram ništa. Ja samo verujem da me Isus voli. Kako je lepo. I dobro, ja spavam sa susjedom za komšiluku, sa drugom ženom. Šta ja sam grešan, šta mogu da radim? Ili lažem, varam, kršim subotu. Pa dobro, ja sam spasen. To ne spasavam se delima. Znate, ko je to laž? Razumiješ? Ne spasavaš se delima, ali onaj koji je spašen proizvodi dobra djela. Znači, to pokazuješ da nemaš djela. Kaže, nisam našao tvoja djela savršena pred Bogom. A šta kaže Jakov? Tvoja vjera bez djela je mrtva. Kaže, nisam našao tvoje djela savršenim pred Bogom. Kaže, spomeni se kako si primio od Lutera i čuo. Čvrsto držio pokaj se. Sad, ovi liberali jako ne vole, mislim, oni uvijek kažu, Luter je samo vjera. Pa gledajte što kaže Luter? To je predgovor poslanici Rimljanima. On kaže, vjera je božansko dijelo u nama koje nas šta? Šta piše ovdje? Mijenja i čini da se nanovo rodimo od Boga. Tebi se rodiš novo duh, ti se novi koji voli zapovijesti, koji čini. Zbog vjere bez prisile, ne moraš ti da siliš, ako imaš vjeru i ljubav u Isusa bez prisile, osoba je spremna i radosna činiti dobro kome? Svima. Služiti kome? Svima. Trpjeti sve. Iz ljubavi i hvale Bogu koji joj je pokazao ovu milost. To je živa, zauzeta, aktivna, moćna stvar, ova vjera. Nemoguće je da ona ne čini dobra djela neprestano. Ne pita treba li činiti dobra djela, nego prije nego što se pitanje postavilo, već ih je učinila. I neprestano ih čini. Stoga je nemoguće odvojiti djela od vjere, jednako nemoguće kao što je nemoguće odvojiti toplinu i svjetlost od vatre. Tamo gdje je vatra, braće i sestre, šta ima tamo? Odmah svjetlost. Znači, ako ti kažeš ja vjerujem u Isusa, ja moram to da vidim. Vjera bez djela je mrtva, nema te vatre. Lažeš. Kažeš da si živ, a mrtav si. To je problem bio i danas je sa mnogim protestantskim zajednicama, a mnogi adventisti bi htjeli da budu kao evangelici i onda guraju se u ovu kategoriju. Ali Bog je rekao, kaže, spomeni se kako si primio i čuo. Znači, primio si reformaciju od Lutera pravilno, ali si je ti iskrivio. Već nakon što je Luter umro, došao je drugi Martin Steinmetz, koji je rekao, ne treba djela, samo vjera. I otišli luterani i posle i anglikanci svi zajedno u jeftinu milost. Kaže, ali imaš u tom periodu hrišćanske crkve, nije sve bilo tako mrtvo, kaže, imaš nekoliko imena, čak i u Sardu, koji šta? Nisu oskvrnuli svojih haljina. Oni će hoditi sa mnom u bijelom, jer su dostojni. Pobjednik će se odjenuti u bijele haljine. Šta su bijele haljine u Bibliji? Šta to predstavlja? Kristovu pravednost. Se sjećate Zaharija, 3. poglavlje, onaj Jošua ili Jozua, kako vi kažete, sveštenik. Kaže, imao je prljave haljine. Bog mu uzima prljave haljine
Zaharija 3. poglavlje. I šta mu Bog daje? Bijele haljine. Znači Isus nama uzima naše grijehe i stavlja njegovu pravednost na nas. Da li vjerujete da Isus to hoće? Amen. Isus to čini kad se mi kajemo. A čekajte, u Zahariji 3. poglavlje. Da li Isus stavio bijele haljine na prljave haljine? Nego šta? Kaže, skinite sa njega prljave haljine i onda mu stavi bijele haljine. Znači mora skinuti. Ali da li imamo mi slobodnu volju? Znači ti možeš da ne dam moje prljave, hoću moj grijeh. Ne dam prljave haljine, volim prljave haljine, masne. Ali nije, on je rekao, on se prepustio Bogu. Kad Bog kuca na tvoje srce i kaže, pokaj se za grijeh, daj mi, odbaci ih, ja uzimam, ja ću da ih na križ uzmem. Da ja sam umro za njih. Da ti dam bele haljine, a bela haljina je sila, da ne moraš više da činiš grijeh. Kaže, i zato je, pazi, te bijele haljine, to je bio glavna tema protestantske reformacije. Opravdanje verom, jel tako? I sad Isus govori jezikom koju protestanti bi najviše trebali da razumeju. Bele haljine, kad kažeš bele haljine, pa da, to je naša glavna doktrina opravdanje verom. Kaže, da, ali imaš nekoliko imena koji nisu šta? Oskvrnuli svoje haljine. Oni su mislili, pa jedanput sam mi Isus oprostio i sad ja ne mogu više nikad da oskvrnem svoje haljine. Uvijek ću da budem bele haljine, pa makar grešim. Svaki svjestan greh nas odvoji od Boga. Svaki svjestan greh. I moramo onda se kajemo i da se čistimo i da opet primamo bijelu haljinu. Svaki svjestan greh oskvrnuje haljine. I zato, vidište, zato kaže čak i Luter je morao priznati da mnogi luterani ne pokazuju prava djela kroz njihovu vjeru, zato što im je falio taj koncept posvećenja. Luter je imao jako dobro razumijevanje opravdanja vjerom, jer su katolici govorili o opravdanje djelima. On je to razumio opravdanje vjerom i donio je veliku istinu da je po milošću smo spašeni, a ne neka djela, čistilišta, idoli, relikvije, sveci, svete vodice, svete kosti, plaćanje za grehe, indulgencije. To je on sve razvrgnuo i samo čistu istinu i dao. Isus prašta, samo dođi Isusu. Dođi Isusu, pokaj se za grijehe. Isus će da ti stavi bijele haljine. To je Luter odlično razumio. Ali Luter nije razumio posvećenje. I nije razumio, on je mislio da jako teško neko može da izgubi spasenje. I onda, i šta je bilo? On kaže, doktrinu i život treba razlikovati jedno od drugoga. Kod nas je ponašanje jednako loše kao i kod katolika. Ne protivimo im se zbog ponašanja, nego zbog doktrine. Tu fali slovo. Šta je priznao? Moje propovedanje, da li ima nekakvu promjenu u mojim ljudima? Ništa. Kaže, jednako loše kao i kod katolika. Jako mali efekat. Jer šta? Oni bi opet živjeli, oni su mislili ne treba da bdijem za moje spasenje. Bog me voli, Bog mi je oprostio i sad šta ja moram da se posvećujem, da pobedim nove grehe, to nije potrebno. Nisu stavili dovoljno naglasak na posvećenje, hodanje s Kristom nakon opravdanja. U pismu Kasperu Schweckenfeldu Luter je ponovno priznao da navodnici među nama nema poboljšanja života, duhovnog života. Zašto ova njegova poruka nije promijenila ljude? Zato što su ljudi nekad krivo razumjeli Lutera, mislili su da on propovjeda jeftinu milost, a drugo nisu išli u posvećenje. A gledajte šta kaže duh proroštva. Čežnja vjekova, strana 555. Kaže, Kristova pravednost nije mantija ili plašt koji pokriva kako? Neispovjedani i neodbačeni grijeh. Ona je životna sila koja silazi i mijenja karakter i kontrolira ponašanje. Svetost je potpuno predanje srca i života
nebeskim načelima da prebivaju gdje? U nama. Znači, Kristova pravednost nije plašt koji pokriva neispovjedani i, šta piše? Neodbačeni grijeh. Znači, ako ja dođem i kažem, joj, Isuse, oprosti mi, hvala ti, Isuse, što si mi dao danas za hranu, hvala ti što si me čuvao danas, laku noć, čao, Isuse, bye bye. Niti se pokajao, niti odbacio. To su prazne molitve. Svaki dan mi moramo, kaže, umirem sebi, svaki dan, Pavle. Umirem. Šta znači umirem sebi? Znači, ima nešto u meni što hoće grešno da živi, a ja se kajem i kažem, Isuse, daj mi tu silu, daj mi tu silu. A kako se dobiva ta sila? Ispovjeda se i odbaci grijeh. Vidite što kaže Sveto pismo? Ovako. Kaže ovako. Najmudriji čovjek koji ikad živio. Ko je bio najmudriji čovjek koji ikad živio? Salomon, tako je. Bog mu je dao najveću mudrost. Mudre izreke, 28. poglavlje. Kaže ovako. 13. stih. Kaže, tko skriva svoje grijehe, nema sreće, a tko ih ispovjeda i odriče ih se, nalazi šta? Milost, milost, milost Božja. Milost. Da li nama treba milost Božja? Da li nam treba milost? Amen. Ja ne mogu ništa bez milosti. A kako će da dobijemo milost? Znači, priznaj, nemoj da skriješ. Pa to svi rade, pa tako sam naučio od roditelja, pa tako moji drugari, pa dobro, to je kultura, pa nije to tako strašno, to ljudi jako kriju. I onda kao ništa, onda nema, oni skrivaju. Nemoj da skrivaš. Izvadi van sve, Bogu kaže, čisti me Bože, oprosti mi Gospod, čisti me Bože. Kaže, ispovjeda, znači priznajem, a ne samo priznajem, nego i tu neće niko, tu mnogi neće, tu mnogi padnu. Tu mnogi padnu. Ne odriču se. Oni možda i priznaju, makar malo znam koji priznaju, nego mnogo opravdavaju, pa onda kao izvini Bože za to, amen. Oprosti mi Isuse na tome. A jel si se odrekao u toj molitvi? To je sila, će da siđe na tebe, sila Duha Svetog. Samo u onom trenutku kada priznamo Isusu u molitvi svaki pojedinačni grijeh, što znamo, i kažemo odbacujem ga, neću više nikad, neću ni ovaj više nikad, neću ni ovaj više nikad i neću više nikad, Gospode, i predajem ti cijelo srce, sve što znam sam odbacio. I onda ćeš da vidiš kako sila silazi na tebe. Onda ti dolazi ovako da plačeš, onda ti dođe ovako sila u srce, tako ljubav za Isusa ti se javlja ako nikad prije. I ti ulaziš i kaže novi duh mi se daje. I odjednom to što sam rekao da neću, dolazi mi želja da nikad to više ne radim. Onda Isus daje, onda napokon otvaraš vrata, otvaraš čep i onda može Sveti Duh da dođe unutra. I tako, jedino tako se nalazi milost. Amen. Znači, Kristova pravednost nije plašt koji pokriva neispovjedani i neodbačeni grijeh. Ne. Kaže, Isus želi ukloniti iz čovjeka ono što on mrzi. Ovo je svjedočanstvo Sezak 5, 631. Kaže, Isus želi iz nas da to ukloni. Ali čovjek mora surađivati s Bogom. Kako? Pa da se preda, da prestane da drži te prljave haljine na sebi. Dakle, ne dam ti. Mi se oprijemo, borimo se s Gospodom kao Jakov i napokon treba da pustiš. Pustiš i kažeš, Isuse, uzmi sve. Čovjek mora surađivati s Bogom u tom dijelu. Grijeh se mora šta? Ne čujem vas. Napustiti i mrziti ga. A onda Kristova pravednost mora se prihvatiti da te voli i da ti želi oprostiti kako? Vjerom. Tu je vjera jako bitna.
Vjera da će mi Isus oprostiti, nakon što 100 put sam isto sagrešio, ali da li vjeriš da te Isus i dalje ljubi? To je vjera. Broj 1. Broj 2. Kako Isuse, pa ja ću opet da padnem? Da li moraš opet da padneš? Šta kaže duh proroštva? Kaže ovako, čekajte samo da odem, tu mi je. Kaže, da li moramo opet da padnemo? Kaže ovako. Kaže ovako, Juda 1.24, onaj koji nas može čuvati od svakog pada. Kaže, onaj koji nema dovoljno vjeru u Krista da bi vjerovao da ga on može sačuvati od grijeha. Nema vjeru koja će mu dati ulaz u kraljevstvo Božje. Znači, šta je vjera? Opravdanje vjerom. Šta je to? To je vjerovanje da ti Isus oprašta prošle grijehe. Da li to vjeruješ? Priznaš ih, odbacuješ, priznaš i kažeš neću više, i on će ti oprostiti sve prošle grijehe, daće ti Svetog Duha i onda imaš vjeru da će te sačuvati od budućeg grijeha. I kaže, niti jedno iskušenje nije došlo na nas veće od onog što je za ljude, nego uvijek u svakom iskušenju Bog da izlaz. Znači, da li možemo da pobedimo? Možemo, a kaže, pa ja uvijek padnem, znači ne može. Pa to je, ti gledaš svoje iskustvo, umjesto da gledaš šta kaže Božja riječ. Ako Božja riječ kaže, sve mogu u Isusu Kristu koji mi moć daje, šta ti imaš da gledaš na sebe? Šta ti imaš da gledaš onog drugog u tvojom komšiluku, u nekog, ga on ceo život greši, a kako onda možemo da pobedimo? Pa šta ti imaš da gledaš u drugoga, gledaj gdje? U Božju riječ. Ako je Božja riječ to napisala, to je amen. To je tačka i amen. Znate šta je Eva napravila? Znate šta je Eva radila? Eva je koga slušala? Je slušala Božju riječ ili vlastito iskustvo? Bog je rekao, u danu koji pojedete sa drveta, zacijelo sigurno ćete umreti. A šta je ona pojela i? Vidi, ništa. To se zove teologija iskustva. Experience driven theology. Teologija koju tvoje iskustvo, kaže, pa ja sam tako doživio, iskusio sam život. Pa šta, nema veze što ti iskusio život. Šta piše o Božjoj riječi? Ljudi su, znaš šta su sve ljudi iskusili u svom životu? Molili se ljudi, kao da li da slušam subotu? I onda kao probude se u snu i vide ovako, Marija piše nedelja. I on dođe meni i kaže, moram nedelju da, u snu sam vidio nedelja. Šta je njemu autoritet? Demon koji mu je dao san i iskustvo, njegovo je autoritet. On dođe pa vidi papu, ja sam bio na trgu tamo gdje dođe papa. Pa ljudi kažu, struja me stresta kad prođe papa. A šta piše u Bibliji? Papa Antikrist. I đavo se pretvara u anđela svjetla. Ali ja sam doživjela struju. Iskustvo. Ja znam, meni jedna žena rekla, ja sam htjela da prevarim svoga muža, ali sam pitala Boga da mi da sve zelena svetla na semaforu, pa ako bude sve zelena svetla, to je onda Božja volja. Ovo je istinita priča. I šta je bilo? 4 semafora, 4 zelena svetla. I kaže, ja, to je Bog tvoj, pa više ti u Božjoj reći ne čini preljubu. Šta imaš da gledaš svoje vlastito iskustvo? Pa ja nisam nikad pobedio. Pa dobro, nisi nikad pobedio. Ali da li je to moguće? To ne može. Kaže, sve mogu u Isusu Kristu. I sad ako ti nemaš tu vjeru, to je tako krucijalna vjera. Krucijalna vjera, opravdanje vjerom, bele haljine. Da ti Isus oprašta prošle grehe i da će ti dati silu da pobedeš šta? Budući grehe. Ti ne ideš, kaže, oprosti mi Isuse, ali znaš da ćeš da opet da... Oprosti mi Isuse mojim gresima, evo ja se kajem. Šta da odbacujem grehe kad znam da ću sutra opet da radim? Ti ideš sa verom da sutra ne moraš. To je pravi hrišćanski život. Ako i padnemo, kaže, imamo koga? Zastupnika Isusa Krista, posljednika. On će nam, kaže, ako se pokajemo, odbacimo, on će nam oprostiti grijehe naše i očistiti nas od sve nepravednosti. I onda šta? Idemo dalje, opet u borbu sa verom. Idemo opet u borbu sa vjerom. Nitko ne ide u rat misleći da ne može da pobedi. Ako ideš u rat i misliš da ne možeš da pobediš, zašto ideš? Eto, mi smo pozvani da idemo u duhovni rat. A znate šta mi radimo? Mi
gledamo televiziju. I šta gledamo? Đokovića. I on pobeđuje za nas. I mi gledamo kako on lepo pobeđuje, kako Jokić pobeđuje, kako hrvatska reprezentacija igra fudbal, kako lepo oni pobeđuju. A ja u mom životu ništa ne pobeđujem. Ali ja kroz njih pobeđujem. I ja onda moja slava se diže jer ja sam Slaven koji pobeđuje. Znači, Jugoslaveni, mi smo dobri. I onda se mi uzdižemo. Što je ovaj bacio lopticu kroz neki obruč, bacio lopticu i ovaj malo bolje bacio lopticu od onog drugog. Bravo! Bravo! I mi se time ponosimo. Pa nije to naše, šta kaže i apostol Pavle, pa ja nisam dobio onaj raspadljivi venac. Kaže, ja ne trčim ovako kao da trčim, borim se protiv zraka, kao što se ovi atletičari, oni se bore protiv zraka, protiv vazduha. Naša borba nije protiv krvi i mesa. Ti sutra, sada kad završi bogoslužje, ti idi sada igraš duhovni tenis. Ti igraš sa đavolom. Ali ko tebi daje snagu? Sve mogu u Isus isto koji može da kažeš, Sotono, nećeš više da me uhvatiš na to. Ja imam sada Isusa, on mi je oprostio sve grehe i dao mi je vjeru da idem u rat i da ću da pobedim. I sve mogu sa Isusom Hristom. Ne živim ja, nego Hrist živi u meni. I ideš naprijed. I to je prava opravdanje vjerom. I onda silazi sila Duha Svetog kada veruješ. Kaže, ako ne veruješ, brate i sestre, onda šta ima da se moliš? Verujem, oprosti mojoj neveri. To je prva zapovijest. Vjeruj u Gospoda i Bog će ti dati. Znate, to je poruka koju Sardis crkva treba da prihvati, a i Laodikeja. Laodikeja je otišla u Sardis, vidjet ćete. To je Laodikeja i Sardis, Ellen White kaže ista crkva. Mi se vratili u Sardis. I tako. I kaže ovako. I kaže, sjeti se kako si primio i čuo, čvrsto drži i pokaj se. Pokaj se za grijehe i Bog će ti dati bijele haljine. Kaže Ellen White, nitko ne može pokriti svoju dušu odjećom Kristove pravednosti dok čini šta? Poznate grijehe ili zanemaruje poznate dužnosti. Mora da se kajemo. Bog zahtijeva kakvu predaju? Potpunu predaju srca prije nego što se opravdanje može dogoditi. A da bi čovjek zadržao opravdanje, mora postojati stalna poslušnost kroz aktivnu živu šta? Vjeru koja djeluje kroz ljubav i čisti dušu. Mi moramo da se molimo da imamo tu vjeru. Zato kaže Laodiceja, kupi od mene, kaže onog zlato, vjeru. Jer nema vjeru. Kaže, imam vjeru. Prvo nema vjeru da nas Isus oprašta. Mnogi nemaju ni tu vjeru. A neki imaju lažnu vjeru. Niti se kaju, niti su odbacili greh. Isus mi je oprostio. Nije to vera. To je presumption, kako bi preveo. Drskost. Mnogi u crkvi nemaju vjeru nego drskost. Niti se kaju za svaki znani greh, niti odbacuju svaki znani greh, ali onda drsko kažu ja imam plašt Hristove pravednosti. Imaju lažnu sigurnost. To nije vjera. Kaže, nitko ne može pokriti svoju dušu odjećom Hristove pravednosti dok čini svesno poznate grijehe, svesne grijehe ili zanemaruje poznate dužnosti. Znači, to prvo potpuna predanje srca. Kaže, tražit ćete me i naći ćete me kad me budete tražili kako? Kakvim srcem? Cijelim srcem svojim. Pa sve naše pesme u pesminici govore predajem se tebi potpuno, predajem se tebi Kristu dajem sve, a nije istina, ne daješ mu ni pola mu nisi dao. Ni pola svog života mu nisi dao. A pevaš tu, lažeš Bogu u crkvi, Kristu dajem sve. I onda dođeš u crkvu i kaže, pa nije nikakvo duhovno, nisam se duhovno nahranio u crkvi. Pa šta se duhovno nahranio? Ti si došao u crkvu da lažeš Boga. Da koristiš, ti uzimaš Božju riječ uzalud, lažeš Boga i onda još kao hrišćanin. I još kao adventist.
U subotu ga još lažeš. U njegovu crkvu si došao da ga lažeš. Kristu dajem šta? Sve. Sve. Bez toga nema pravog hrišćanstva. Možemo da zaključimo crkvu. Ne moraš ni dolaziš u crkvu. Ako nećeš da daš Hristu cijel svoj život, svoj posao, svoj brak, svoju obitelj, svoje grehe, tajne, znane, ako se ne pokaješ tu s bratom i sestrom, kaže Isus, ostavi svoj dar, nemoj uopšte da mi dođeš u crkvu, Isus kaže. Beži iz crkve. Ostavi svoj dar na oltaru. Nemoj ni da mi daš dar. Šta će mi tvoj dar? Ostavi dar na tvojom oltaru, idi izmiri se sa bratom svojim, pa onda se vrati. Svesne grehe i javne grehe mora se kajemo i odbacujemo. Braćo i sestre, mi nismo ovdje klub. Nije ova neka makedonska zajednica gdje mi plešemo kolobre. Braćo i sestre, ovo je centar za obraćenje. Ova crkva je centar za usavršavanje našeg života, jel tako? Skinite ovo adventistička crkva, ovo skinite. Centar za usavršavanje karaktera, to napišite na crkvu. Pa da se zna šta je ovo. Je može tako? Dobro, stavite hrišćanska crkva, ovako malo, a onda veliko. Centar za usavršavanje karaktera. I kad dođemo u crkvu da znamo kako je ovo mjesto. Gdje ja, kaže, dolazim ovdje da se promenim. I svaki svoj greh, kaže, reci mi, brate, ako sam sagrešio protiv tebe, reci mi, sestro, kako da pobedim. Pastori ovdje moraju da budu, da kažu, brate, hajde da se molimo za to i to, za taj i taj greh. Da pobedimo svi, da i ti pobediš, i ja, i svi mi, da budemo što bliže Isusu. Što bliže Kristu, jel tako? Da Isusov duh padne na crkvu. I da crkva bude stvarno, da onda dođe u komšiluk, kad komšiluk vidi duh sveti, ovdje kažu, svi će da dođu onda u crkvu. Onda će, ne moraš, kaže, apostolska crkva. Da li ste vidjeli u delima apostolskim prvih 10 pogleda da su oni išli kucali na vrata, delili knjige koje Jehovini svjedoci? Da li ste ikad vidjeli to? Kaže, a svaki dan je Bog dodavao one koji imahu biti spašeni. Kaže, oni su se sastajali po kućama svaki dan. Svaki dan. A mi, evo, u četvrtak došao, jučer, koliko nas je bilo? 10. A koliko nas je na molitvenom sastanku? Kaže, oni su se svaki dan sastajali po kućama, molili se, bila živa crkva. Oni su jeli zajedno, oni su čitali Bibliju, oni su se savjetovali, oni su, kaže, kako da pobedimo ovaj greh, kako da pobedimo ovu manu u svom karakteru. Oni su svaki dan se zajedno borili u crkvi da imaju pobjedu. I kaže, i onda, tako je bila apostolska crkva, i kaže, Bog je svaki dan dodavao. Mi mora da imamo male grupe. Da osnujete male grupe. Gdje ćete imati male grupe, sastajanje tokom sedmice. I da se molite, i što više da se molimo jedni za druge i za pobjedu. Kaže, sjeti se kako si primio i čuo, čvrsto drži i šta? Pokaj se. A pobjednik će biti odjeven u bijele haljine. I kaže, pobjednik će se odjenuti u bijele haljine i šta kaže? I neću šta? Neću izbrisati ime njegovo iz knjige života. To ti ne vjeruju protestanti. Oni ne vjeruju da njihovo ime može da se izbriše iz knjige života. Oni vjeruju, jednom kad nas je Bog zapisao, to je gotovo. A šta kaže Mojsije? Izbriši me iz knjige ako ćeš njih da izbrišiti. Kaže Isus, a Bog kaže, onoga koga ću izbrisati, njega ću izbrisati. Znači onaj koji se ne pokaje. Znači Bog može da ti zapiše ime u knjigu života jer si se ti jedanput možda obratio. Jedanput si se obratio. I ti misliš to je dovoljno, sad to je to, sad mi to dosta, ne treba više, ne treba da bdijem nad svojim spasenjem. Kaže ne, pobjedniku ću dati bijele haljine i neću ga izbrisati imena njegova iz knjige života, nego ću priznati ime njegovo pred Otcom svojim i pred anđelima njegovim. Da li biste voljeli kad Isus jednog dana kaže, Zoran, priznajem te, ti si, predao si mi svoje grehe, kaže Isus, i pokajao si se, i verovao si da mogu da ti dam pobjedu, i kaže, ono što je započeo Isus veru u tebi, završit će ga do dana Isusa Krista. I kaže Isus, priznajem te sad. Priznajem.
A kaže, šta je rekao Isus? Mnogi će doći u taj dan i reći će, Gospode, Gospode, jel tako? Mnogi će da dođu u taj dan i da kažu, Gospode, Gospode, Gospode. A šta će Isus da kaže? Ne poznajem vas. Ne poznajem vas. To je, pa kako nas ne poznaješ? Kaže, pa mi smo prorokovali. Isus sada uzima ekstremne situacije. Pa mi smo prorokovali, mi smo lečili, mi smo čuda činili. Znači može da su stvarno bili stvarno radili za Boga. A Isus kaže, nikad vas nisam poznavao. I sad mnogi to ljudi ne razumeju. Oni misle, pa onda nisu oni nikad ni bili spaseni, nego su tako čuda radili kroz 100 tonu kao. Ne. Nego to je legalna fraza na židovskom sudu. Kada se otac odrekne sina, jer sin je otišao u blud. On kaže, on da svoju cipelu sinu i kad da mu cipelu, ili patiku, ili šlapu, sandalu, i kaže, nisam te nikad poznao. To je legalno, poznavao ga je, to mu je sin, ali on ga sad kao izbriše ga iz knjige, izbriše ga iz memorije. Odreće se njega i odreće se u knjizi kao da ga nikad nije ni imao. I za prošlost, tako. A mnogi ćete dođu i kaže, Gospode, Gospode. I čak oni koji su bili propovednici. I kaže Isus, ne poznajem te. Jer nisi ustrajao, otišao si od istine. Otišao si od istine, otišao si od pobjede i nisi verovao u opravdanje. I kaže njega, a onaj pobjednik, neću izbrisati ime njegovo iz knjige života. Da li mi moramo da budemo pobjednici? Amen. Svaki dan. Ti možeš danas da budeš pobjednik, da ideš u svoju sobu i da kažeš, Gospode, kajem se za sve grijehe. Kako je Jakov bio pobjednik? Se sjećate kako se Jakov se hrvao sa anđelom? A kako onda se hrvao? Anđel mu je dao novo ime. Koje ime mu je dao? I šta znači Izrael? Pobjednik sa Bogom. A kako je on to pobjedio? Pa je li on pobjedio anđela, ovako ga zgazio na pod ili ga... Šta, kako? Molio se. A anđel mu iščašio kuk. Da ne može više da se bori svojom silom. Da se prepusti i da kaže... I onda se držao za skut. I rekao je, stvarno ne mogu da pobjedim. I onda je rekao, neću te pustiti dok me ne blagosloviš. Više nije htio da ga pobjedi fizički, nego htio da ga pobjedi duhovno. Da dobije oproštenje za svoje grehe. Što je prevario svog oca i brata. To mu je bilo na savjesti, ceo život. Kaže, neću te pustiti dok me ne blagoslovi. Jer njega je blagoslovio otac Izak, jel tako? Ili ga blagoslovio Izak? Ali kako? Prevar. A on je shvatio da to džaba. Kaže, neću te pustiti dok me ti ne blagosloviš. I tu je, tako i mi moramo u molitvi da se uhvatimo za Isusa. Da kažemo, Isuse, imam što me muči u životu. I ne volim tog brata, i ne volim tu sestru, imam mržnju. A znam da ne treba, kaže, ljubite neprijatelje svoje, ali izbegavam taj biblijski stih. Kaže, ljubite neprijatelje svoje. Molite se za one koji vas progone. Činite dobro onima koji vas kunu. Pa ja ne mogu svojem bratu u crkvi da oprostim, a kamoli neprijatelju. I onda kaže, Isuse, oprosti mi. Uhvatiš se za Isusove skut. Ko Jakov? Kaže, priznaje moj grijeh. Odbacuje ga, neću. Hoću da ljubim brata. Hoću da ljubim sestru. Ići ću sutra da mu se izvinem. Pa makar je i on kriv, ja ću mu reći, izvini, ja sam kriv. Volim te, hoću da ti pokažem da te volim, koliko god da ne slažem se možda s tvojim to, ali želim da ti budem brat. I tu će Isus da nam da pravu pobjedu. I kaže, znači to je ista crkva Sardes. Jako važna poruka iz crkve Sardes. Pravo pokajanje i pravo odbacivanje grijeha i pobjeda. Pobjedniku ću dati. Pobjeda u molitvi, pobjeda nad sobom. Nad svojim ja. Svojom gordošću. Kad gledamo sport, braćo i sestre,
Sport samo hrani naš ego. To hrani ego. Kad Makedonija pobedi u rukometu Hrvatsku, to ovako nas nahrani, a to je greh. Jer ego ne treba da se hrani, nego treba da umre. Kaže Biblija, činite čašću jedan drugog većim, a ne manjim. A šta sport radi? Spusti onog drugog da ja budem čast, da ja dobijem čast. Sport je totalno suprotno evanđelju. U evanđelju Isus pere noge, a u sportu ovaj mu zakucava na glavu. U sportu on ga bije. A to mnogi adventisti gledaju i boks. I gledaju i hrvanje. I gledaju i sport koji je u biti rat. I onda vole kako ovaj pobeđuje, pogotovo ovi naši, onda nam se diže ego. A sport je totalno suprotnost evanđelju. Evanđelje kaže ljubi neprijatelja svoga, a sport kaže zgazi ga, ponizi ga, gurni mu kroz noge, da ti budeš veliki, da tebe ljudi gledaju, da ti čast, da imaš slavu svetsku. Znači, mi moramo se pokajemo kao crkva. Mnogi naši mladi i stari imamo jedan idol, a to je ponos, samoljublje. A sport samo hrani to. I to je jedna od stvari. I svetska muzika, i svetski filmovi koji nisu Bože, svašta ima, i kalja oči, i kalja dušu, i prlja. I to mora se pokajemo i odbacimo. I ako te to muči, ako te privlači, jer si se već tvoj mozak naviknuo na to, ti si ovisan, ti možda i se moliš, kažeš oprosti Gospode, daj mi mržnju za to. Daj mi mržnju za to. I onda da to prakticiraš. Sljedeći dan neću, nego ću da se bavim nečim dobrim. Nego ću čitam Bibliju, da se molim, da idem da misioniram, idem da počistim nekome. Zašto ne može? Imate vi udrugu ovdje, crkva. Udruga pomoć komšiluku. Imate klub zdravlja. Imate klub zdravlja. Gdje vi svi lepo trenirate, da budete svi šlang, da to budu adventisti. To mi smo adventisti, a ne šta je ovo? Mi treba da budemo najzdraviji narod. Treba da budemo primjer. Mi treba da idemo okolo, da čistimo ljudi dvorište, da im pomognemo, da stare bakice, ljudi koji ne mogu da si pomogu, da lečimo ljude. Imamo klub zdravlja. U to da budemo aktivni, a ne da gledamo tenis. Ja gledam kako onaj ubacuje lopticu preko mrežu. I joj vidi kako je dobro prebacio lopticu preko mrežu, a ljudi umiru oko tebe ovdje. Levo i desno. Mi moramo da pomažemo ljudima. Da idemo i u romsko naselje i da tamo propovedamo. Da se molimo, da sve predrasude skinemo. Jel tako? Svuda ima tu ljudi i Roma i Albanaca i Makedonaca. Svima treba pomoć. Jel tako? Da se aktivira crkva. A kad je crkva neaktivna, onda šta? Mnogo slobodnog vremena i onda televizorče, gluposti. I onda me Sotona programira da ja budem u sotonskom režimu. I onda je on mene programirao, ja sam programirao. I onda dođem u crkvu, malo crkva, malo subotom crkva, ovako malo teatar, kazalište i vratim se nazad u sotonski režim. I mene ovako, i našu decu. I onda kaže, zašto nam deca idu iz crkve? Zašto mladi ne dolaze u crkvu? Pa šta si dao mladima da gledaju 3 sata na dan televiziju? To je puta 7, to je 20 sati televizije, 2 sata crkva, 20 sati televizije. Šta će dete da izabere? Šta vi kažete? To sve treba da Bogu damo. Kaže, jao Gospode, vidi, osvedočio nas propovednik, idem kući da se kajem. Da se molim, da kažem, oprosti Gospode, kajem se. Hoću da promenim svoj život, da reformiram i šta jedem da reformiram i šta gledam da reformiram. Da budem posvećen. Isus uskoro dolazi. A kad Isus dolazi, da li će da bude za grehe, opraštanje greha kad Isus dolazi? Nema. Nema više, gotovo. A šta čekamo? Mislite da će sami gresi ovako da spadnu s nas? Svaki dan borba, kaže, sa Isusom, svaki dan ruku u ruku s Isusom i kaže, pobjednik će se odjenuti u bijele haljine.
Amen? To je ta sardska crkva, to je ta mlaka reformacija, to je reformacija koja je otišla. A sada ide Filadelfija. Filadelfija crkva je sljedeća crkva. Da pročitamo. Gdje smo stali? Filadelfija, to je sad opet otkrivenje. Ovako. Idemo slati 6. crkvu. Ovo je hrvatska Biblija. Ok. Otkrivenje. Sad. Moram da upišem. Gdje smo? 3. stih. 3. poglavlje, 1. stih. To je bio Sardis. Idemo sad sljedeća crkva. Filadelfija. Sad je to drugčija priča. Kaže, anđelu crkve u Filadelfiji napiši. A ovo nije anđeo, nebeski anđeo, ovo su starešine. To su starešine 7 crkava. Svaka ima svog anđela. Vidite, prvi anđeo kaže anđelu crkve napiši, znam tvoja djela, imaš ime da si živiš, a mrtav si. Znači, ovaj anđeo je mrtav. To nije nebeski anđeli, to su reč anđeo. U grčkom jeziku znači glasnik. Glasnik. Kako vi kažete? Vesnik. Glasnik, jel tako? Može da bude ljudski glasnik, može da bude nebeski glasnik. Ponekad se Isus naziva veliki glasnik ili vjesnik, Božji vjesnik, prenosi poruku. Znači, riječ angelos, znači samo poručnik, onaj koji im prenosi poruku. To može da bude i anđeo, nebeski anđeo, može da bude čovjek. Mi smo, kaže, ovo su starešini. Starešini crkve u Sardu. Znači, ovo su ljudski anđeli. Kaže ovako. Šta kaže ovom anđelu? Starešina ili duhovni vođa crkve u Filadelfiji. Kaže njemu ovako. Ovo govori sveti, istiniti, onaj koji ima ključ Davidov. Šta je ovo? Ključ u Jeruzalem nebeski. I kad otvori, nitko neće da zatvori. I kad zatvori, nitko neće da otvori. Nešto se zatvara, otvara na nebu. Šta je sad ovo? Znam tvoja djela. Evo, otvorio sam pred tobom vrata kojih nitko ne može zatvoriti. Doista malena je tvoja snaga. To je neka mala crkva. Ovo nije velika crkva, sad da budu svi katolici, svi protestanti. To je jedna manja crkva. Koji im je, kaže, otvorio sam pred tobom vrata kojih nitko ne može zatvoriti. Šta je Isus otvorio? 1844. godine. Šta je Isus otvorio na nebu? Svetinju sveta. Otvorio sam ti vrata. Kaže, malena je tvoja snaga, očuvao si moju riječ i nisi zatajio moje ime. Kaže, dovešću neke iz sinagogine Sotone, iz sinagoge Sotone, koji za sebe zovu Židovi, to je duhovno hrišćani, a nisu nego lažu. Evo, prisilit ću ih da dođu, da ti se do nogu poklone, te upoznati te ja ljubim. Jer su mnogi govorili, nema, kakva svetinja od svetinjama, to nema, Isus u svetinji. Kaže, budući da si očuvao moju reč o postojanosti, ja ću očuvati tebe od časa kušnje koji ima doći na sav svijet da se iskušaju svi na zemlji. Znači, ova crkva neće biti zadnja crkva. Kaže, ja ću te očuvati od časa kušnje. I kaže, dolazim ubrzo, čvrsto drži što imaš, da ti nitko ne ugrabi vijenac. Kaže, pobjednika ću postaviti stup u hram. Gde? U hramu. Spominje se opet svetinja, nebeska svetinja. Znači, ovo je crkva koja je Bog otkrio istinu o nebeskoj svetinji. I on više neće izaći i napisat ću na njemu ime Boga svoga i ime grada Boga svoga, Novog Jeruzalema, koji siđe s neba od Boga mojega i ime moje novo. I onda ide Laodikeja. Sad, ova Filadelfija, da li ima neka kritika? Nijednu kritiku nema ova Filadelfija. Kakva je sad to crkva? Šta znači Filadelfija na grčkom jeziku? Da li neko zna? Bratska ljubav. Filos. Fila, to je ljubav. I adelfos, znači brat. Bratska ljubav. Sad to je ljubav. A ljubav je plod Duha Svetog. Znači, kaže, ova prva crkva je bila protestantska crkva koja je mrtva, a kaže da je živa, jer nije verovala u posvećenje.
Nisu stavili naglasak na Duha Svetoga. A ovo je sad drugi val koji su izašli iz luteranske, iz puritanske crkve, anglikanske crkve, izašli su baptisti, izašli su metodisti. Oni su verovali u slobodnu volju, oni su verovali u posvećenje, oni su vjerovali, kao što kaže John Wesley, metodistički pastor, kaže, kao što i samo ime govori, Filadelfija, bratska ljubav, ovo je razdoblje crkve koje se usredotočilo na ljubav. Teologija Johna Wesleya usredotočila se na svetu ljubav i suradnju između različitih kršćanskih denominacija. Razdoblje Filadelfije obilježila su značajna evanđeoska buđenja, posebno prvo veliko buđenje 1730. do 1760. godine, potaknuto metodističkim preporodom i propovjedanjem Johna Wesleya i Georgea Whitfielda. Oni su propovijedali i napravili veliko probuđenje, jer su oni govorili da treba da osjetimo Božju ljubav. To je bila njihova glavna doktrina. Doktrina o sigurnost vere, sigurnost, osvjedočenje Svetog Duha. To je bila njihova glavna doktrina. I oni su govorili, ti ne možeš da primiš osvjedočenje Duha ako se ne pokaješ i ne odbaciš svaki znani grijeh. I onda su ljudi stvarno to se zove metodistički pogled. Oni su imali metodu. Metoda, ujutro molitva, svakih sat vremena 5 minuta molitva. Oni su imali metodu čitanja Biblije, posjećivanja bolesnika, propovedanja i imali su metodu kako da održe ljubav. Išli su i pomagali su siromašnima, pomagali su udovicama, pomagali su bolesnima i oni su išli po cijeloj Engleskoj. Čak i u Ameriku. George Whitfield je otišao u Ameriku, propovedao i kao je bilo veliko probuđenje. I onda su taj grad, Filadelfiju, tako nazvali u Americi zbog tog velikog probuđenja. John Wesley je posebno stavio fokus na posvećenje i svetu ljubav prema neprijateljima. To je bilo jako važno. Kaže, ako hoćeš da budeš obraćen, ti moraš da identificiraš svoje neprijatelje i da ih voliš. I da se moliš Bogu da ljubiš neprijatelje. I kad ti Bog da ljubav za neprijatelje, to je pravo obraćenje. To je bio veliki njegov naglasak. I kaže, metodistički preporod je potakao neviđeno misionarsko buđenje od 1800 do 1850, što je dodatno naglasilo utjecaj tog razvoja. Tu su počeli misionari da idu po cijelom svijetu. Prije toga nije bilo, protestanti nisu imali misiju. Tu je počela veliko misionstvo i Bibliju su prevodili na sve jezike. U Kinu, u Indiju, u Afriku, tad je počela evangelizacija. Da, sve te pokrete potaknule ljubav prema izgubljenim dušama diljem ulice i svijeta. I to je kulminiralo adventnim pokretom velikog drugog dolaska 1840. do 1844. To ti je 40% metodisti. Adventisti su svi došli iz metodističkog pokreta. 40% iz metodizma. Ellen White je bila metodist. A 30% baptisti. William Miller je bio baptist. A onih ostalih još 20% su došli iz Christian Connection. Jedna crkva koja je bila miks metodista i baptista koji nisu vjerovali u trojstvo. Okay. Znači to je bila, ali opet metodisti i baptisti. Tako da oni su definitivno, to su neki vrsta, dobro, ali 20% ih je samo bilo, ok. Ali znači, adventistički pokret proizlazi iz te Filadelfije. I onda Bog kaže, otvorio sam pred tobom vrata i nitko ih ne može zatvoriti. Taj grčki izraz, otvorio sam vrata, pred tobom sam stavio otvorena vrata, tako piše u originalu, otvorena vrata. Taj izraz, tura, eneogmene, kaže, isto tako se pojavljuje u Otkrivenju 4. poglavlje 1. stih. U 4. poglavlju Otkrivenja 1. stih, da vidite šta piše. Kaže, 4. poglavlje Otkrivenja, Otkrivenje 4.1. Vidite šta kaže, Otkrivenje 4.1. Kaže, potom vidjeh i gle šta? Vrata otvorena. I šta je vidio na nebu od vrata otvorena? I kaže, uzađi ovaj, pokaže što treba da bude. I odmah se zanesoh i gle, šta je vidio? Prijestolje je stajalo u nebu i na prijestolju je sjedio netko. I onaj koji je sjedio bioše po viđenju kao kamen jaspis, kristal i sardis crven.
i oko prestolja bioše duga po viđenju kao smaragd. Ko je to na prestolju? Bog. A gdje se nalazi prestolje? U svetinji ili u svetinji nad svetinjama? Tamo gdje su ona dva kerubima. Sad će da budu tu i kerubimi da se pokažu. Znači, 4. poglavlje 1. stih kaže vrata otvorena i kad prođe kroz vrata otvorena, on uđe u svetinju nad svetinjama. A ovdje u Otkrivenju 3. poglavlje kaže, evo otvorio sam pred tobom šta? Vrata otvorena. Evo, kaže, otvorio sam vrata koja nitko neće zatvoriti. Nitko ne može da zatvori. A hoće da zatvori. Kaže, nema tu svetinja, svetinjama to. Kaže, otvorio sam pred tobom vrata i nitko ih ne može zatvoriti. Znači, spominje se svetinja nad svetinjama, adventni pokret. I kaže, ovo govori sveti istiniti onaj koji ima ključ Davida, znači da otključa vrata. Onaj koji otvara i nitko ne zatvara. Zatvara i nitko ne otvara. Znači, Isus je zatvorio jednu fazu svoje službe i ušao u sud. Druga faza službe. I to je baš se ispunilo u adventnom pokretu. Adventni pokret je izašao to je bio dio Filadelfijske crkve, crkva koja je bila fokus na posvećenju, na obraćenju, ali i posvećenju duhu i ljubavi. I fokus na Kristovom drugom dolasku. I kaže, ali to vidite, i kaže, imaš malo snage, čuvao si moju riječ i nisi zanijekao moje ime. Kaže, jer ti je mala snaga, ili kako ovdje piše, doista malena je tvoja snaga. Znači, to nije neki velika, bilo je oko 1 milion adventista u početku pokreta, a poslije 1844. to se razvodnilo i onda su se opet poslije počeli adventisti 7. dana da se organiziraju. Ali kaže, malena je tvoja snaga. Znači, to će da bude mali pokret. Neće da bude kao, na primjer, Tijatira, cijeli srednji vek, ili velika zajednica kršćana, nego jedna ostatak. Ovo se odnosi na zadnji ostatak. I onda dolazi Laodikejska crkva. A što znači Laodikeja? Da li neko zna? Laos Dikejos. Jani, ti znaš grčki? Dikejos. Nećeš da kažeš dobro. Laos. Što znači Laos? Narod. A Dikejos? Sud. Kaže Laos, ljudi, narod suda. Zašto se Laodikeja zove narod suda? Šta se dešava na nebu? Nebeski sud počinje. Nebeski sud. Ovo je posljednja 7. crkva. I predstavlja posljednju crkvu ljudske povijesti. Mi smo ta zadnja crkva, braćo i sestre. Sve su prošle i sve su se ispunile tačno tako. I ovo se otvorila vrata i ova protestantska je bila isto baš jedan put spašen, zauvijek spašen. I Isus joj govori drugo, Tijatira je baš takva bila Jezabela, ovo je korupcija, ovo je baš bilo progonstvo Smirna u to vrijeme. Znači sve se tačno ispunilo, mi znamo kako je bilo i mi smo sada, da li je to moguće, braći i sestre? Mi ne živimo 1520. godine, pa sad, nego mi smo ja i ti, ti i ja smo pred sam kraj. Šta piše Laodikejskoj crkvi? Isus kaže, šta radi Isus? Kuca. Kuca na vrata. Znači već dolazi, već kuca, otvaraj vrata. Ova crkva trebala bi da bude najviše Isus dolazi, spremite se svi, pripremite se. Ne. Laodikeja. Kaže, anđelu Laodikejske crkve Isus kaže, napiši, ovo govori amen, verni i istiniti svjedok, početak stvorenja Božjeg. Znači Isus je ušao u stvorenje i on je prvi koji je ušao u ljudsko i stvorio je. On je prvenac od svih stvorenja, ali on nije stvoren, on je ušao u stvoreno telo. Ali kaže, ovo govori amen, svjedok, vjerni i istiniti. Zašto se Isus tako identificira? Svjedok. Kakav je to vokabular?
Sudski vokabular. Svjedok. On je svjedok. E sad, ovo je interesantna stvar. Znači, ako je to crkva suda, mi smo zadnja crkva. To znači da počeo je sud na nebu, jel tako? Kaže, otvorio je vrata i počeo je sud na nebu. I sad, znate kako kažu, da li ste ikad išli kod suca? Da li ste ikad napravili neki prestup pa ste morali da idete kod suca ovdje u Makedoniji, u Skoplju? Da li iko od vas išao kod suca na neki prestup, mora da ide kod suca? Digni, brate, ako si išao, ok. Sada vas pitam, kad ste išli kod suca? Da. Prije nego što počne sud. Dobro, ima vremena. A kad te sudac napiše, dođi u to i to vreme, u četvrtak, u 2 popodne, tvoj je termin. Kako ti ulaziš u tu sudnicu? Da li si se obukao fino? Da li ulaziš ovako? Di si sudac? Ili ovako spavaš u sudnici? Ovako dođeš u sudnicu. A mi adventisti, evo, na sudu smo. Ušli u sudnicu, u sudnici smo. U svetinje cvetinja. Kao da nismo. Umjesto da budemo svi... Da se spremim joj, jer sudac, da vidi sudac da sam se pokajao. Znači, ne verujemo gdje smo. Ne shvatamo gdje se nalazimo u ljudskoj istoriji. U kojim trenutak. Znači, kad te sudac pozove, Živadinović, ti dolaziš i... To mi je prvi put, sudac, izvinite. Kaže, jel može malo manja kazna? Manje od makovog zrna. Jel' tako? Jel se svađaš sa sucem? Ne bi trebalo. Moliš ga, pokažeš da si ti dobar građanin, jel' tako? Što? Tako. Sada kaže, a zato piše, a šta kaže prva anđelska vest? Bojte se Boga i podajte mu slavu, jer šta? Jer dođe čas čega? Suda njegova. Bojte se Boga, počeo je sud. Možda si se tamo si se švalerisao. Ajde, dobro. A sad je počeo sud, brate. Sad bi trebao da se zategneš. I da se kaješ za svoj grijeh kao nikad prije. Pred sucem. Jer tvoje ime se čita na sudskim knjigama. A Laodikeja, kakva je Laodikeja? Potpuna suprotnost. Kaže, znam tvoja djela, nisi ni vruć, ni hladan. Kako bih volio da si hladan ili vruć? Zato budući da si mlak, a nisi ni vruć, ni hladan, indiferentan. Pa naravno da si indiferentan, brate. Koliko filmova gledamo, koliko sportu, to je ushićenja, razumiješ, toliko gledamo gluposti, onda ti postoji crkva, Biblija, okej. Razumijem? Video igrice, vidi šta ima čovječe, I sad ti čitaš Bibliju, pa dobro. To mora propovednik da te ko munje i gromovi da propovedaš da te probudi. Jel' tako? Kako? Kaže, budući da si mlak, pokaj se što si mlak. A nisi ni vruć ni hladan, povratit ću te iz usta svoje. I sad ja uvijek sam to razmišljao, zašto Bog hoće, kaže, kako bih volio da si hladan. Pa nije to dobro, ni da je hladan, znaš. Pa ja sam uvijek razmišljao, šta to znači? Kaže, bolje je hladan nego mlak. Pa ja ne znam, pa sam ja razmišljao, možda to znači, ti si možda u svetu, znaš, u svetu si, ali ne znaš za istinu. Ti su bolji nego oni koji su u crkvi, a mlaki. I verujem da je to istina. Jer oni u neznanju greše. A mi znamo. To je, kaže, da si barem hladan, bolje bi ti bilo. Ali onda sam razmišljao isto, ali nije tako objasnjeno, nego kaže, kako bih volio da si hladan. Pa ne bi baš volio da si hladan, nego da budeš vruć. I onda sam bio u Turskoj i išli smo da vidimo tu Laodikeju, ostatke te Laodikeje.
I tu je bila jedan grad Laodikeja i odmah pored drugi grad koji se zove Hierapolis. Što znači grad, hram, svetište, svetinja. Znači ovo je Laodikeja, sveti grad, da. I sad mi smo išli tamo da vidimo i to je sad jedan pored drugog, kao dva grada, brat i sestra grad, jedan pored drugog, tu su blizu i oni se posećuju. I ja gledam, išli smo u Hierapolis. Hierapolis je imao dva lepa teater, kako se kaže, kazalište. Amfiteater, mnogo lep, staro, znaš, ok. A Laodikeja 3. Ja gledam, 1, 2, 3 i kaže, i onda još Laodikeja je bio kao neki turistički centar. Tu je bila vruća voda, izlazila vruća voda, a tu je bile i one rimske terme gdje su oni imali, a bila je izvor hladne vode isto. I to je bilo interesantno da ima i vruće i hladne. Oni su voljeli da idu imali su posebnu mast, oni su posebnu mast proizvodili, mast kao lek, i imali su posebno blato. Oni su se utapali u to neko blato, puno kalciju, magneziji, blato, znaš. I to je bio centar zdravstvene medicine onog vremena. To je bio spa centar. I oni su išli u vruću vodu, pa su se onda u hladnu bačali, pa onda u spa. I masaža je bila, tamo su bili tamo sam vidio ovako, imali su doktori svoje kiroterapija, fizioterapija. To je bio spa centar. Lečilište. Kleopatra, velika carica, išla tamo da se leči. Kleopatra imala svoj bazen tamo. Samo za Kleopatru. Dok su drugi mogli po onim pamukale, onim terasama da se kupaju. I sad ja razmišljam, šta je nama dao Bog za lečenje? Je li nama Bog dao zdravstvenu reformu? Je li nam dao hidroterapiju Bog? Je li nam dao zdravu hranu? Je li nam dao Bog 8 zakona zdravlja? Čuli ste? Prirodne metode. A šta radimo? Pa dobro, mlako. Znači, ovo, kaže, vruć i hladan u ono vrijeme, kaže, voli bi da si hladan, jer oni kad skoče u hladnu vodu, onda te stisne i onda ti sve cirkulira krv. A vruća voda je bila dobra za reumu, i onda se on raširi se cirkulacija i onda on ude u hladnu. I hladna ga stisne. I to je bilo za antidepresiv, najbolji antidepresiv od svih. Toplo-hladna terapija. I to su Rimljani radili. I sad ja kažem, pa Bog je nama dao baš to. Prirodne metode liječenja. Ali mi, kaže, ja živim u Americi, mi imamo adventističke bolnice, znate, po Americi to je veliki biznis. Adventist Health bolnice. Kako oni leče? Da li oni imaju sanatorij? 8 zakona zdravlja. Da oni kažu spavaj na vreme, ujutro se budi, hodaj, gledaj u sunce, ujutro rano dobiješ serotonin, spavanje na vreme, melatonin, ništa, samo evo ti medikamente i doviđenja. Isto koji svjetska medicina. Dileri, da. Isto koji svjetska. Da, oni govori prehrana, jedenje 2 put na dan, nemoj treći obrok ako nisi fizički radnik, autofagija, ništa. Nego odeš u tamo i vidiš dole McDonald's. A tamo, stvarno, i Starbucks, ona kava, ona najgora kava, ona spržena kava, Starbucks. U našoj adventističkoj bolnici. A šta je Bog rekao za kavu? Kava stišće vene, stišće arterije 40%. Kava, jedna šaljica crne kave stisne arterije, kapilare. 40% kisika manje u frontalni režanj mozga. I onda ti sva krv ti ovdje u hipotalamusu, gdje je užitak. Da, cigareta, kava. I onda tu je hipotalamus i tu odmah, to je hipotalamus, tu je telesni dio mozga. A frontalni režanj je kritični dio mozga, duhovni dio mozga. I onda žene sednu na kavu i šta pričaju? Ogovaraju. Zašto? Jer izgube moralnost. Razumiješ? Priča se uvijek gluposti. Jeste ikad vi čitali kavu i doživjeli neko, sad on čita obraćenje dok je pio kavu. To je retkost. To možda u neznanju ako neki. Razumiješ? Znači,
U našim adventističkim bolnicama u Americi serviraju kavu. Serviraju i meso i sve. Uđeš u bolnicu, od desne strane odmah onaj vending machine, kako se zove, vending machine, i sve čokolade, ovako, čokolade, Snickers, one pune šećera, Kao on te tu leči, a ti siđeš dole, piješ kavu, McDonald's i Snickers, I Mars, I kao to je naš... Mi smo izgubili identitet. Mi smo izgubili... Ma baci sve to đubre izvana da dođu Adventist Health, kad dođu u Adventističku bolnicu, Adventist Health ima da se zna, tu je ili neke stavi zdrave sokove, zdrave čokoladice, stavi neki zdravi restoran. Pa barem to. Pa dobro, ajde, prodaj neke lekove. Neki lekovi su dobri, ajde. Možda ima neki kao malo da ti pomognu, ali životni stil, medicina životnog stila treba da bude fokus. Ali kaže ništa, niti radiš hladno, niti radiš vruće, niti radiš onu mast za oči, ništa ne radiš. Ništa, samo si mlak, kao i svi ostali. A šta je bilo mlak? U mlaku vodu bi seli Rimljani, ovako, i onda bi časkali. O sportu, o politiki, o Trumpu, o glupostima, o Đokoviću i tako. Ali to bi oni bi prvo išli u toplu, u hladnu i tako bi 3 puta... I onda sednu i cijeli dan se ovako brčkaju ono mlaku. Mlaka je bila voda za brčkanje. Nema zdravstveni efekt. I to ono što kaže, ja mislim, i kad sam gledao, bio sam veliki grad, Efez, bili smo u Pergam, to su veliki gradovi. 1 amfiteatar u Efezu. 1. Veliki, ali 1. Dođeš u Laodikeju, 3. Došao sam i onda mi kaže, mi smo išli sa turskim vodičem i turski vodič, dođite da vam pokažem najveći stadion, sportski stadion u Aziji. Drugi najveći na svetu, onaj Circus Maximus u Rimu, jedini je malo veći od ovoga. Gdje je to? Pa tu mi pokaže Laodikeja, bio veliki sportski centar. Sport, filmovi, filmići, znaš. 3 teatra, pazi, oni su mogli da biraju kanal, ono vreme, znaš, da biraju koju komediju, tragediju hoće da idu, to je bilo, a toliko su bili bogati, kaže, bili su najbogatiji, kaže, nikad toliko bogati, kaže, nisu bili. Laodikeja je imala potres, 60. godine nakon Hrista, imala je potres i srušio se ceo grad. I car Neron je rekao, jako mi je žao, Rim će da financira izgradnju celog novog grada Laodike. A oni su rekli, ne hvala, ne znamo šta ćemo s parama. Imamo toliko para, ne znamo šta ćemo s parama, mi ćemo sve da izgradimo. Ne treba da se mučiš. Toliko su bili bogati. I tako je danas isto. Nikad više robe u ormaru nismo imali. Nikad više hrane u frižideru u životu nije imala crkva. Nikad debeliji nismo bili sa većim trbusima. Bogato. Koliko hoćeš. I to se sve ispunilo, a izgubili smo i zdravstveno-misionski rad. Izgubili smo našu poruku zdravstvenog misionskog rada. Kaže Ellen White da je to najgore zlo što se može desiti adventističkoj crkvi, da izgubi zdravstveni rad. Koje je nama, mi smo imali Battle Creek, znate Battle Creek sanatorij? Mi smo imali 100 ljudi su dolazili u crkvu zbog Battle Creeka, oni su došli u crkvu. U ono vrijeme, pogotovo oni su, kaže, sve morali da prate, kako kaže Ellen White, šta da jedu, kada spavaju, kada se dižu, koliko da hodaju, kada piju vodu. I duhovno sve je bilo. 8 zakona zdravlja, sunce, imali su solari, imao je teretanu, Kellogg, oni koji nisu mogli da hodaju, da se aktiviraju mišići, cirkulacija, sve prirodni. I onda naša crkva jednostavno samo otišla od toga u svetsku medicinu. A bili smo prvaci. Dolazila u Battle Creek je došla kraljica Danske. Došao je Henry Ford. Henry Ford, nešto. Dolazili su glumci, onaj Tarzan, Johnny Weissmuller. Dolazili su glumci, dolazili su svetski ljudi da se leče kod Kellogga, da. I kaže, ali Kellogg je onda zaglibio u panteizam i onda je crkva pravila distancu od njega, a mi nikad nismo razvili posle toga sanatorij svoj. Kaže, braćo moja, želim vam reći da kada propovednici evanđelja, pastori,
i medicinski misionarski radnici nisu ujedinjeni, na naše crkve se stavlja šta? Najgore zlo, ona kaže. The worst evil. Koje se tamo može smjestiti. Naši medicinski misionari trebali biti zainteresirani za rad naših konferencija, a naši radnici konferencije trebali biti jednako zainteresirani za rad naših medicinskih misionara. Znači, pastori moraju da rade kroz zdravlje, kao što je Isus lečio. Ali mi nemamo više Laodikeja mlaka, niti vruće, ni hladno, izgubili su. Kaže, cijelo nebo je zainteresirano za rad na ublažavanju patnje čovječanstva. Zato ako imate centar zdravlja, da se ublažuje patnje čovječanstva. Ljudi pate. Imaju bolesti. Želim da vam kažem da uskoro neće biti drugog rada u pastorskoj službi osim medicinsko-misionarskog rada. Vi morate ovu crkvu da preorijentirate u zdravstveni centar. Jer uskoro će da dođe progonstvo i zatvorit će crkve sve, ali zdravstvene centre neće. Tako kaže Ellen White. Neće biti drugog rada osim medicinsko-misionarskog rada. Kaže, neka naši pastori koji su stekli iskustvo u propovedanju riječi nauče kako davati jednostavne tretmane, 8 zakona zajedno, a zatim inteligentno rade kao zdravstveno-misionarski evangelisti. Nikada nećete biti propovednici prema evanđeoskom redu dok ne pokažete odlučan interes za zdravstveno-misionarski rad, evanđelje, isceljenja, blagoslova i jačanja duha, duše i tela. Duha, duše i tela. Mi moramo, kaže, da posvetimo i duh, dušu i tijelo. Kaže, mnogi koji su sada samo napola obraćeni po pitanju jedenja mesa, uskoro će napustiti Božji narod i više neće hodati s njim. To je samo jedan od zakona zdravlja, prehrana. A ima voda, telo, vežba, exercise, sunce, umerenost. Mi kao jedem zdravo vegan, a jedem ovako. To nije umjerenost. To je zakon koji kršimo svi. Onda odmor na vreme da se spava. Odmor. Subota također dio odmora. I povjerenje u Boga. Kaže, new start. Tako imamo na Vimaru, new start. Nutrition, prehrana, exercise, voda i terapija, hidroterapija i pit vodu, koliko se pije na dan. Drugi put ćemo predavanje o zdravlju. Ok. Znači, mlaka duhovnost i mlaka zdravlje. I kaže, šta kaže Bog? Izbljuvat ću te iz usta svojih, jer si mlak. Bljutavo. Izbljuvat ću te iz usta svojih. I kažeš, bogat sam i umnožio si se dobrima. Ali kaže, ali ti si jadan. Jadan i bedan. Taj pridjev jadan koristi Pavao u Rimljanima 7.24. O jadan, ko će me izbaviti od tijela grešnog? Znači, to je crkva koja nema duhovnu pobjedu i niti ima zdravstveno-misionski rad. I sad kaže, šta kaže Bog za tu crkvu? Kako da se spasi Laodikeja? Sad ćemo da završimo. Kaže ovako. Savjetujem ti da kupiš od mene šta? Zlata ognjem prečišćenog da se obogatiš. Je to doslovno zlato? Možda kupujemo zlato pa da menjamo srebro, zlato za novce. I bele haljine da se... Vidiš, bele haljine, opet ko Sardis. Ja vam kažem, Laodiceja je postala Sardis. Kaže, Sardis, crkva, kaže, znam, kažeš da si živ, ali si mrtav. I ova kaže, misliš da si bogat, a u biti i ništa ne trebaš, a u biti si jadan. Znači, imaju isti konflikt u mozgu. Laodikeja je evangelička crkva. Evangelički adventizam je Laodikeja. Da, pa i da. I kaže, i bele haljine da se odjeneš i da se ne vidi sramota tvoje golotinje. I mast za oči namaži svoje oči da vidiš. Ova mast, ok. Šta sad to znači? Zlato ognjem prečišćeno. 1. Petrova 1.7, da pročitamo šta znači taj simbol. 1. Petrova. Da vidimo, da nađemo. 1. Petrova 1.
To je otišlo negdje. Evo, Novi Zavjet, 1. Petrova, 1. Šta kaže da je to? Kaže da se kušnja vaše vjere mnogo dragocjenija od zlata raspadljivog koje se kuša ognjem nađe na hvalu i slavu i čast u dan objavljenja Isusa Krista. Znači, vaša vjera je dragocjenija od zlata koje se kuša ognjem. Kako kaže ovaj drugi citat? Kako kaže Daničić, da se kušnje vaše vjere mnogo vrednije od zlata propadljivo koje se kuša ognjem. Znači, zlato koje se kuša ognjem je vaša vjera je još vrednija od zlata pročišćenog sa ognjem. A šta kaže Isus? Treba da kupiš? Kupi od mene zlata pročišćena u vatri, u ognju. Znači vjeru. Vjeru. Šta znači to da treba da kupi vjeru? Nedostaje prava vjera. Kaže ovako, onaj koji nema dovoljno vjere u Krista da bi vjerovao da ga on može sačuvati od grijeha, nema vjere koja će mu dati ulaz u Kraljevstvo Božje. Znači moramo da vjerujemo, Isus, oprosti mi grijehe, kajem se, odbacujem i vjerujem da kad odbacim ne moram da grešim. Ja mogu da imam pobjedu i ako i padnem, očisti me Gospode, kajem se da opet idemo u borbu dalje. Da bimo pobjedili do kraja. Znači, to je vjera. Vjera, opravdanje vjerom je prva poruka koja treba Laodikejskoj crkvi. I šta su bele haljine? Kaže, i kupi bele haljine, opet bele haljine, Kristova pravednost. Isto što je Bog obećao crkvi u Sardu. U stvarnosti se Laodiceja vratila iz Filadelfije u Sard. I mrtva je dok misli da je živa. Adventistička crkva 7. dana kopira pale protestantske crkve u glazbi, u odjeći, u teologiji, u medicini, crkvenoj upravi i odbacuje istinsko opravdanje i posvećenje. U biti mi smo se vratili u evangelizam. To jest ovaj otpali evangelizam, ne pravi. I šta kažem da kaže na kraju? I mast za oči da namažeš svoje oči da vidiš. Ta mast, to je bila jedna koncentrirano ulje. Koncentrat ulje ili kako kažete ulje? Maslo. Da, pa da, maslo, da. Maslo, da. Da. Kažu Srbi zejtin. Koncentracija zejtin dođe mast. To je koncentrat Duha Svetog. Ulje. To je ono što nama treba. Vidite što kaže Duh Proroštva. Kaže, Sotona se ničega tako ne boji kao mogućnosti da Božji narod ukloni sve prepreke sa puta. On se boji, braćo i sestre, ovo što propovedam ja večeras. Da vi možete da odete da se pokajete za svaki znani greh i da odbacite svaki znani greh iz vašeg života i da verujete da Isus može da vam da silu da pobedite. On drhće. I on će kad se to propoveda, on će da ide po crkvama adventističkim da guši ovu istinu. I nemojte da se čudite kad budu govorili nemoj da slušaš Dojčina, nemoj da slušaš tako propovednike koji to propovedaju. Pa naravno da će to da bude. To nije čudno. Kaže, pa zašto Dojčin tako govori istinu sve iz Biblije? Pa nema veze što ja govorim iz Biblije. Sotona. On se boji. Ničeg se tako ne boji. Kao mogućnosti da Božji narod ukloni sve prepreke sa puta. Tako da Bog može da izlije šta? Svog duha, mast. Svog duha na onemoćalu crkvu. Sotona bi najviše volio da se nikada više ne pojavi novo duhovno probuđenje, malo ili veliko, do kraja vremena. Ali mi nismo u neznanju o njegovim kušnjama. Šta piše ovdje? Moguće je pobijediti njegovu silu. Jer verujete u to? Kad se put pripremi za Duha Božjeg, blagoslov će doći. Rana kiša i kasna kiša. I put da se spremi. I to je Ivan Krstitelj propovedao. Šta je Jovan Krstitelj propovedao? Pripremite put Gospodinu, sve planine da se spuste. To je planina, to je gordost, to je sport. Ja sam nešto.
Kad ovaj prebaci lopticu, sport, planine da se spuste. Sve rupe da se popune, to su gresi. Rupe. A gordost da se smanji. Čašću jedan drugog većim činite. Kako kaže makedonska Biblija? Isto. Čašću jedan drugog većim činite. Ti si veći od mene, ti si veći, a ne ja ću da ti kažem. To je gordost. Kaže sve pre, kad se put pripremi, krotkost, za duha Božjeg, blagoslov će doći. Amen. I kaže zadnji stih, pobedniku ću dati da sedne gde? Na mom prestolu. Kao što sam ja pobedio i seo sa ocem na njegovom prestolu. Kao što Isus pobedio. Ma ne možemo mi da pobedimo kao što Isus pobedio. Pa gdje to piše u Bibliji? Ovdje piše pobedniku kao što sam ja pobedio. I gdje će da sedne? Na mom prestolu. A šta su ga pitali učenici, apostoli Isusa? Apostoli Ivan i Jakov. Sjećate Jovan i Jakov. Šta su pitali? Jel možemo da sednemo jedan s desne, jedan s leve? A šta im je rekao Isus? Apostoli, pazi, apostoli. Kaže, nije za vama da znate za koga je Bog pripremio ta mesta u Božjoj slavi. To je za 144.000. Kaže da će 144.000, oni koji će da pobede posljednji, oni će da zauzmu mesto Lucifera. Njegovo mesto gdje je bio zaklanjač oko prestola. I kaže, i bit će u saboru neba. I doći će svi iz svih galaksija, iz svih dijelova svemira. I kad dolaze Bogu u Božji grad, tu će da budu oni najveći. Kaže Isus, kaže Ellen White u Velikoj borbi, kaže, oko Isusa sede oni koji su služili direktno Sotoni, Luciferu. Ima sotonista, znate da ima postoje sotonisti. Ali evo, idite na YouTube, sotonisti se obraćaju. Biće sotonisti koji su služili Sotoni, Roger Morneau i tako. Bilo je pravih sotonisti. I pokaju se i obrate se, oni će biti odmah pored Isusa. Kao njegov najveći trofej, kaže Ellen White. A oko 144.000. To je duhovan broj. Mi ćemo da proučavamo sutra šta je to 144.000. To su ovi iz Laodikeje, koji će, njima je jedino da sednu na mom prestolu. Niko drugo neće imati tu administrativnu ulogu u Novom Jeruzalemu. Jer oni će biti najveći trofej Isusove milosti, Isusove krvi. I cijeli svemir kad dođe kod Boga, oni će uvijek da vide, ovo su oni koji su bili najgrešnija generacija u historiji čovečanstva, u historiji univerzuma. Najgrešnija, najjadnija, najlaudikejskija, najmlakija, najgora. A oni su postali, pobedili su sve. Aleluja! I tu će da sede pored Isusa kao trofej, kao dokaz Isusove ljubavi. Šta Isusova ljubav može da učini sa ljudskom rasom? Sa najjadnijim. Je li tako? I zato kaže, Laodikeja, njoj Bog priprema da sedne na mom prestolu, kao što sam ja pobedio. A kako je to Isus pobedio? Kako je Isus mogao da pobedi? Kaže, Kristova ljudska priroda bila je ujedinjena sa božanskom. Bio je spreman za sukob. Jeste vi spremani za sukob? Mi sad kad odemo iz crkve, odmah će Sotona da hoće da uguši ovu svetlost. Isus je bio spreman za sukob prebivanjem Duha Svetoga u njemu. Mi mora se kajemo, odbacimo greh i onda dolazi Duh Sveti. I onda smo mi spremni za sukob. A on je došao da i nas učini sudionicima u božanskoj prirodi. Sve dok smo verom, opet vidi verom, ujedinjeni s njim, grijeh više nema vlast nad nama. Kako vjerom ujedinjeni? Bog poseže za rukom vjere u nama, kako bi je usmjerio da se čvrsto uhvati za Hristovo božanstvo, kako bismo mogli postići šta?
Savršenstvo karaktera. I onda dolazi Isusov dolazak. Jer nema više posljedničke službe, jer je savršenstvo u Božjem narodu. Kaže, Bog poseže za ruku. Ja to prakticiram, ali nisam usavršio. Ali moram da propovedamo to. Kaže, kao Enoh moramo da hodamo s Bogom. Kako je Enoh hodao s Bogom? Kao za ruku držao tatu. Kaže, ovako je išao i uvijek razmišlja. Kaže, on je naučio svoj da uvijek bude svestan Božje prisutnosti. Da verom vidi nevidljivoga. Tako je Enoh hodao s Bogom. I kaže, Enoh je predstavnik onih koji će da budu uzneseni bez da vide smrt. Pred Hrista dolazak. Mi moramo da, kao Enoh, da prakticiramo hodanje s Bogom kroz veru. Da uhvatimo se za ruku, kažemo, Isuse, šta sad, gdje da idem? Isuse, šta ovo jutro? Kad ideš na posao, Bože, kako da danas radim? Kome da posvjedočim? Kad ideš, sedneš u avion, Gospode, daj mi da se pokajem, da odbacim sve grijehe, da imam Svetog Duha, da mogu da svjedočim nekome. Da dam knjigu nekom. I da tako idemo kroz život. I kaže, i onda grijeh više nema vlast nad nama. Aleluja! Grijeh nema vlast. I ove zadnjice da čežnja vekova, 671. strana. Kroz Duha Svetog vernik postaje dionik božanske naravi. Kakva je to božanska narav? Šta je to božanska narav? Priroda. Kakva je Božja priroda? Plodovi duha, ljubav, strpljenje, radost, krotkost, vernost. Kad su se sjećate Pavla i Barnabu, oni išibali Pavla i Barnabu, išibali leđa. A oni došli u zatvor i bacili onaj zatvor buđavi što nema niti kanalizaciju. A oni otvorene rane. Jesu gunđali? Pa kakvo je ovo misionstvo? Nego šta su radili u zatvoru? Pevali pesme, kaže, radosni što mogu da potrpe za Gospoda koji je potrpio za nas. Radosni da mogu da pretrpe. Znali, kada trpe, a ne gunđaju, njihov karakter se usavršava. Oni radosni. Oni radosni. Što ovih išibali, oni radosni, oni pevaju. I kada oni imaju tako radostan duh u nevoljama, ovi drugi zatvorenici, šta su ovi drugi zatvorenici, šta je bilo? Ovi su svi obratili, ovi su sve pokrštavali. To je ono što Bog traži od nas, da imamo dionik božanske naravi. Da li je Hristos na križu gunđao? A ja gunđam, što mi je vruće, još što mi je ovaj komšija, ovaj nešto gunđam. Pa beži bre kako gunđanje, mi moramo da zahvaljujemo. Kaže, u svemu zahvaljujte, piše. Pa mi nismo uopšte hrišćani, niti zahvaljujemo, ni samo gledamo idole i kao neki adventisti. Vidite koliko nama treba da se mi posvetimo. Mi imamo ispred nas mnogo posla, braćo. Mamičito adventistička crkva napiši centar menjanja karaktera. To mora da, kad dođeš u crkvu, da ti uvijek bude u glavu, sad ja znam zašto ja ovdje dolazim. Ja hoću da se menjam, da ne gunđam, da ne ogovaram sestru iza leđa, da ne pijem kafu, da ne uništavam svoje telo hranom i filmovima, da se posvećujemo, da postanemo kao Enoh, sveti Božji narod, jer je vreme, a mi spavamo, Laodikeja. Niti hladan, niti vruć mlak. Kroz Duha Svetog vjernik postaje dionik božanske naravi. Moja narav postaje kao Bog. Krist je dao svog duha kao božansku moć da čovjek može da nadvlada, što je ovo? Da čovjek može da nadvlada sve nasljedne i kultivirane sklonosti ka zlu i da utisne šta? Svoj karakter u svoju crkvu. Amen? Kaže, on može da nadvlada sve nasljedne sklonosti ka zlu. Slava Bogu. Da li Bog može to da napravi? Neka nam Bog pomogne da ne budemo više Laodikeja, nego da ja bih volio da ova crkva, a to kažem u svakoj crkvi gdje idem da propovedam,
Ali, braćo i sestre, da li vi vjerujete da će doći do velikog probuđenja u crkvi? A kad? Nije pitanje da li će da se desi. Pitanje je kad. Pitanje je kad. A može da počne s nama. Jel može da počne? Ako želite da stvarno Gospod promeni vaš život, mi bismo mogli da kleknemo na molitvu. Kleknemo na molitvu da se pomolimo Gospodu za laodikejsko stanje. Oče nebeski, evo čuješ nas, ti vidiš svoj narod. Ti vidiš, Gospode, u kojem smo stanju. I ogovaranje, i gunđanje, i prehrana, i upiranje očiju u nečisto, i ponositost, ego, i manjak ljubavi za druge oko nas. Daj nam, Gospode, da ljubimo neprijatelje svoje. Daj da se pokajemo za svoje grijehe. Pošalji, Gospode, svojeg duha, onemoćalu crkvu jadnu. Gospode, daj da se pokajemo. Daj nam Duha Svetog, Gospode, uđi u naše srce. Daj da priznamo svaki grijeh koji imamo u srcu sad i da odbacimo i da to vežbamo svaki dan. Blagoslovi ovu crkvu, Gospode, da raste, da bude zdravstveni centar, promjena karaktera centar. I Gospode, daj nam Svetog Duha da se aktiviramo u Isusovo ime. Amen.